Максимова Варвара Николаевна үрдүк категориялах музыка салаятчыта. Үлетигер сүрүннен ого музыканы сөбүлен исте веренерегер болгомтотун уурар. Күннәгы жарыттары таханан ыллыр талааннаак оголору сүймерден кыра бөлөккө ымычан, орто улахан бөлөк оголоругар кыргыттарга, кескилääне, уолаттарга кыра тойоттар бөлөктөрү териен эби жарык быһыытынан үлелетер. Оголор үс састырыттан ыллыр сатабылларын сайыннаран, жанырдактыг жарыктанан 5-6 састырыгар улус кере болбакка, республика тахымнаак ыры площадкаларгар кыттыыны ылаллар. Варвара Николаевна төрөппүтү кыттакса себестакты күлелир, төрөппүт муньяктарын аныгы педагогическай технологиялары туханан терьер. Ол курдук музыка неделетин чарчытынан аптак-алыптак музыка, төрөппүттерге уна педагогтарга бэйэн орбут музыкальный инструменттар конкурстарын, төрөппүттерге сыандага кетер бабачка тигитигер мастер-класс, веселый оркестр диэн темалах практическай семинар үтпүта. Кене аныгылык илдебилинен компьютерный технологиялары толору бахалан үлетигер тиһигин быспакка туттар. Улус, республика педагогтаргар практическай семинардары, мастер-класстары ыытар, оголорго, педагогтарган аллар элбэх мультимедийный пособиялар автордара, үлетин опытын кең эгега тахаран арас тахымнах, темалах семинардарга, научно-практическай конференцияларга, онтон датын терехинерге активнайдык кыттар. Музыка биги үлебит, музыка биги тәтимит, музыка ыңыра ругуяр, музыка олақ бұдар гыған, аргыған. Таулатан, сыллата талана арылар, уяңа оғалар сайдалар, ән музыканы үйретенин, музыка биги үлебит, музыка биги тәтимит, музыка ыңыра ругуяр, музыка олақ бұдар гыған, аргыған. Музыка биги үлебит, музыка биги тәтимит, музыка ыңыра ругуяр, музыка олақ бұдар гыған, аргыған. Музыка долғонын тобулан, бірден бір күлігін арыян, батып керек әйгетін тиятан, қаллаңа күйірағы үттібін.